Il-qarnita telet fuq l-art u ħakmita u rridu naqtawla subajja kollha. Dan kien il-messaġġ li wassal il-President tal-Organizzazzjoni Repubblika Robert Acqualina fi protesta paċifika li saret quddiem il-Parlament it-tnejn filgħaxija. Il-protesta saret fl-isfond tal-aħħar żviluppi politiċi bl-aħħar seba li sirna nafu bih tkun Rosjan Cutajar li qalet li reżenjat minn segretarju parlamentari temporanju mhux b'rispett lejn pajjiżna u lejn il-poplu Malti, imma b'rispett lejn il-Labor. Tul il-protesta mtella minn Repubblika u Occupy Justice saret il-mistoqsija dwar kemm qed jaħdmu l-istituzzjonijiet, jekk hux qed jaħdmu ma' Keith Schembri, ma' Konrad Mizzi, ma' Chris Cardona, ma' Brian Tonna u Karl Cini, ma' Lawrence Cutajar u Silvio Valletta, u ma' dawk kollha li semmew fil-qorti waqt l-inkjesta pubblika. Il-protesta saret b'osservanza totali tal-miżuri b'membri tal-organizzazzjonijiet jidhru jissanitizzaw is-siġijiet li ntużaw minn dawk li attendew u li tpoġġew skont id-distanzi mitluba mill-awtoritajiet. Fl-aħħar tal-protesta ittelet ukoll projezzjoni buċuħ diversi politiċi u swaba tal-qarnita.